pre svega jaka psiha i upornost neka. Kako ti deluje psiha, gospodine Đaković? Deluje mi dobro. Pet puta 100 milja Istre, Tor 330 km, Staru planinu 110 i Ironman planinski sve. A šta je sad ovo, koji je ovo Ironman? Swissman, isto kao standardni Ironman, 3800 plivanje, 180 biciklo i 42 trčanja. A zašto, šta je sledeći cilj u septembru? UTMB. Koliko je to? Isto 100 milja. Sa 10.000 plus visinski razvoj. 12 sati, koliko si istračio? 111. Kad si počeo se baviš trčanjem? 2014. Mi ne trčimo brzo. Mi želimo da stignemo daleko. Naš imperativ nije pobeda pojedinca, nego bolja zajednica. Mi ne želimo da preteknemo tebe, već da prevaziđemo sebe. Naši rezultati ne ukazuju da smo bolji, nego da možeš i ti.
pored trka. I co, jel bi se vratio opet ovdje? Vratit ću se, šta ću da završim. Vraćamo se sigurno. Nego, Jači nego ikad. jako je teško. Baš je teško. Ovo ovo. It's over here. Yes, you know. You were did crowd shot, good shot. Yes. We are Come a little bit satisfied. aside, so we Okay, know. okay, thank you.